Hai menazek lum, ia wang ramena namai kram keu hazi engkai ze kecum tingkum jana ze engkai ze menyu. Sumai kedere insa paulia gara adele. Union government ne railang beteu za North Eastern State gene ST members za Finance Ministry go secretary hanga kalangai dele zakachuli. Zana Manipur kuki Zeme mar hazan marogene 1992 go batch cadre IS officer busy. Vondun mang volnam za expenditure secretary kachi bepe hanga kalangai le za acheu za K Moses chalai 1990 go batch Manipur cadre officer Maunaga hazat marogene Finance Ministry under Department of Public Enterprises go secretary hanga kalangai dele zasali zananaka Commerce Ministry ga officer on special duty OSD hanga kalangai me min hangchum Puniji volnam chalai zan IS officer Rajesh Agarwal ja Manipur genali za Rajesh Agarwal 1994 go batch officer na Commerce go secretary tabam ja nakapung bepe Sunil Badwal na wangra behchit ke haji himre mai design patabam gena retired tati design teguli zakachudli Zane North State Nagaland gen Nagaland Board of School Education NBSE mene saja class kreu banai kreuzekna HSLC banai HSSLC examination hanai kum tingkum changna jang kajem nge gu result ja wangra background ke jing kajem nge tingna ga liapet gu dele zaka chudele pose zigna lesinam rame pni gu results pira hange ja lesiki tanmi magles du internet gena du pidule je sali pni gu official website results pira hange www.nbsenl.edu.in genedu pidule je sali Zane North State Nagaland gena MP Pangnon Konyak ze Meghalaya ge North Eastern Hill University gu court member hange klangali ze officials ne tetiba kamai ge sali zai pechu aigum ze tabam ibige klangai bi pzigne zai tau ibe hange ngolu pzigne pana Vice President Jagdeep Dhankar zedu pesui gutu besam pegai dele Zane Manipur Tobal District Lilong area ge Manipur Police pai mena haze madai na operation te begena gari rame haga tati brame hadai zekna plan nimpet ka kadai dele zaka chudule Zana Manipur gu Lok Sabha MP Bimol Akoi Zamne saje free movement ketkedda ge ta lagra hangelun magdina tingtigum za lungtimi chaize disi ibe wangchi lagle je achule Manipur gu Lok Sabha MP Bimol Akoi Zamne saje ketkedda ge ta halakje pnuiki nga mrame pnuiki me hlad wangdai maktana Manipur ge disi ibe tingtigum za lungtimi chaize lungdai hange ngora hange hungle je kachule Zane Union Public Service Commission UPSC na tingkum changna jang khajemadai Civil Services Examination go results liapat kai dile zachi results liapat kai bigya kna top position ge ja mpui mi na lale jesali Zane Civil Services Examination tingkum changna jang khajem ngegu kampet lume hakya ze hangskui me candidates maramze Civil Services punigu appointment ka cham ger comment te waidele zaka chudele poro ge ja kampet lume hachumza hanghim rezeming meze general category ge klangai leze achu hakya ze hangskui meze EWS hachumza hangkareuze de said meze OBC hakya ze raksrog meze SC zen hangrek de se snam ze ST ge leze UPSC menesali Zane North State Assam ge haturam biki dilangbe Guwahati High Court bomna kain siandra hangya kagadung besam znai kram ke jing kajikna dammai ting choga email wangdale jeka chudle aji chilob gloge jige kremes pai megi ki maza langai dele jesali rei rahangya Zane North State Assam Guwahati ge regional
Meteorological Center ne saje Assam District Nkaijis nage wongrabe gram kyo ji Nkaijis nare kachangbe tingkai gui tingkmai je tingmo ndo hangulei je kachedele chipo district ramje Dubri Golpara Kokrajar Chirang Baksa Barpeta Bungaigong Bazali Nalbari Kamrup Rural Kamrup Metro West Karbi Anglong Golagat Sonitpur Biswanath Lakhimpur Dhemaji Jorhat Majuli Sivasagar Charaideo Dibrugarh Timsukia Dima Haso Kachar Hailakandi Zene Sri Bhumi Geli Zakachudali Zane Meghalaya Silongene Marampe Bizi Ziri Lalrathang Bongpuidu Naikum Tingkum Chana Zeng Kajamda UPSC Civil Services Examination go final results ga compared ludali zakachudali All India gu rank ga bugu rank za high squeeze rak squeeze lali zasali Zane North State Assam Lakhimpur District da Kokana Sub District ga tetiba mama getting ruin si sangza resetting chuichiba natri wongle zakachudali natri wong begina sonari chapori ga rehki poine bamba rural health center tensiani le zakachudali Zane Kolkata Notan Subu Bagui Hatigan Znai Damaiting Soga Police Mena Mpui Mi Saidi Bugu Katsai Pum Pamui Ki Tebna Kabluze Beglungena Ngodol Delay Zesali Police Menets Popegze Let Pedalates Popuize Tsunade Sangba Chome Betsi Marile Zesali Postmortema Terahanga Langa Inda Zaipat Saiblamze Daikotunet Sami Betsi Marile Lusdu Atop Sigu Report Penet Sigule Zesali Zane Jammu and Kashmir Pahalgam ge halagene te beite wong meram je hanam kyang spy meramne kangi ba Jammu and Kashmir Pahalgam ge halagene te beite wong me tourist me je zanai dam mai ge Pakistan ke degene pedme muslim me hanam kyang spy meramne kangi dele je ka chudele pni je gimine kap begene na ka tourist me halagene te beite wong me Jammu and Kashmir Pahalgam ge mina hangkai je de set me sai chang dele je chu hangkare pere me hazam je lali je ka chudele ji hanam kyang spy Muslim Malay capture absoge nang Muslim me Hindu me zatia the bete wong me tourist maramza kanewli zatudli Hindu Malay bedige capture ni le impui midwa kap makagane punina pyramid capsali zesali zaichiga kaklebe petbeze South Kashmir Anantnag district ga nznai damai ting nagali zekachudli zaichiga Pahalgam ya tebete wong me chaidi maramza Indiaram state babam kachamcham Tamil Nadu Karnataka Gujarat jana Maharashtra state Ramaganali zakachudli Zai Russian mana Ukrainian ma harai tu biga railang beteu zeting kumga Russian kadai go president pe Vladimir Putin ne harai teun sauze disse ibetu rahanga Ukraine ma zakanudli zakachudli Ukraine mana Russian ma tingti ga harai tu tadi bachanga hanai kumga na railang beteu za Russian kadai go president pe Vladimir Putin ne Ukraine ma za harai teun sauze disse ibetu rahanga ngom paurahang kanudli zakachudli aizena railang barile Aigena na mai kram kyo zing kaise ka chum tingkum changna jang kaise mingeu summai tingchua kedere insa popza loiga radlei pegai zai kingai nimlei ne je todlei hai manaja klum